안녕하십니까? сайн байцгаана уу? 네, 잘 지내셨죠? Сайн сууж ирсэн биз дээ. 그동안 별일 없으셨고요. Өнгөрсөн хугацаанд онцгийн зүйл болоогүй биз дээ. 수고해 주셔서 감사드립니다. Та бүхэн хичээгүүлэн үйлчилж өгч байгаад их баярлалаа. 기도 먼저 하시고 За эхлээд залбираад 시작하도록 하겠습니다. эхэлцгээе. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бэлхэн дүүрэн амьд оршигч бурхан минь баярлалаа. 우리를 사랑하셔서 예수님께서 이 땅에 오셨고 Биднийг хайрласан учраас Иесус энэ газар дээр ирж 우리의 모든 죄를 예수님께서 담당하시고 бидний бүх хэлхэмнүүлийг мөн Иесус өөртөө өргөн 하늘의 소망을 얻게 살아가게 하시는 것 감사를 드립니다. Тэнгэрийн улсын найдварыг тийм амьдруулж өгч байгаад талархаж байна. 우리를 충성되이 도와주셔서 교사를 불러주셨고 이 땅에 살아가고 있으니 감사를 드립니다. Биднийг итгэмжид гэрт тооцсон багшийн үйлдэл тадуулдан бидний үйлчлэг хийн энэ газар дээр амьдарч байгаадаа мань талархаж байна. 아이들과 항상 교제하는 가운데 하나님의 지혜와 능력으로 교제할 수 있도록 도와주시고 Бид хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөгтөө бурхан таны мэрхэн ухаан болон хүч чадлаар нөхөрлөхөд туслаарай. 우리와 늘 함께 해주셔서 하나님을 증거하는 삶을 살 수 있도록 도와주시길 원합니다. Бурхан тааш мөн бидэнтэй үргэлж хамт байгаа. Бид бурхан таны гэрчлэн амьдрахыг хүсэж байна. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사드리며 Энэ цагт хамтаа байгаатай талархлаа. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Иесусийн нэрээр талархан залбирлаа. Аамен. 자, 오늘 먼저 본문을 좀 보도록 하겠습니다. За эхлээд оршил үгнээс харцгаая. 요나서 Йона 1장을 보도록 하겠습니다. 1-р бүлгээс харъя. 요나서 1장 Йона 1-р бүлэг 1절로 2절 1-1-2 хүртэл. 찾으셨으면 같이 읽도록 하겠습니다. За асан бол хамт уншиг. Эзний үг амьтан хүү Йонад ирж босоод иход Нинев руу очиж түүний эсрэг хашгир. Учир нь Йорим өмнө минь өсөж ирэв гэж айлдав. 오늘 말씀 읽은 요나서입니다. Өнөөдөр Йона намын талаар суралцсан. 들었던 내용이죠. Энэ талаар олон удаа сонсож байсан ба 많이 알고 있는 내용이고요. мөн их мэдэж байгаа хаа. 교회학교 어린아이들이 많이 듣고 좋아하는 내용이기도 합니다. Мөн сүмийн сургуулийн маань хүүхдүүд олон удаа Йонагийн талаар сонссон их дуртай байдаг. 내용이 일반적이지 않고 좀 특이하고 많은 재밌는 상황이 있는 내용입니다. Энэ дээр гарч байгаа агуулга нь болохоор зүгээр энгийн биш илүү сонирхолтой онцлог зүйлүүд их гардаг. 4장에 해당되는 내용인데요. Йона ном маань 4 бүлэгтэй. 간단히 요약하면 이런 내용이죠. За түүнийг нь одоо богинохоор хэлбэр хэлэх юм бол ийм зүйл байна. 하나님 말씀이 요나에게 임했습니다. Бурхны үг Йонад ирдэг. 니느웨성에 가서 외치라고 말씀하셨죠. Нинев хотод очиж хашгир гэсэн байгаа. 니느웨성의 악독이 하나님께서 상달되었다. 하나님께서 아신 바 되었다는 겁니다. 하나님께서 아신 바, 알게 되었다. 니느웨성의 사람들의 악독이 Тэгээ Нинев хотын хүмүүсийн хормоо болсныг 하나님이 알게 되어서 심판을 하시겠다는 겁니다. Бурхан мэдээд шүүнэ гэж айлцсан. 그래서 이제 요나의 하나님의 말씀이면 요나는 그 말씀대로 하는 게 아니고 도망을 가죠. Тэгтэл Бурхны үгийн дагуу Йона хийлгүүгээр түүнээс зугтдаг бахан. 다시스로 가는 배를 타고 도망을 가게 됩니다. Таршиш руу явдаг хөлөг онгоцонцон зугтдаг. 하나님께서 그 배가 가는 그 길 바다에 폭풍을 일으키시고 Тэгээ Бурхан харан хөлөг онгоцон явж байгаа тэр замд далайн шуургыг босгож 그리고 요나 바다에 던지자 큰 물고기를 삼켰다는 얘기입니다. за Йона болохоор далай чидэгдэн авраг загасны гидсэнд ордог тухай гарч байгаа. 요나는 물고기 뱃속에서 3일 동안 살아있다가 다시 육지로 토해내게 되죠. Йона болохоор загасны гидсэн дотор 3 хоног амьдарч байгаад загас түүнийг одоо бөөлжин гаргаж их газар руу гаргадаг. 그리고 여호와의 말씀대로 니느웨성에 가서 하나님의 말씀을 선포하게 됩니다. Тэгээд эзний үгийн дагуу Нинев хотод очиж Бурхны үгийг тунгаилдаг байгаа. 이 이야기를 듣고 많은 사람들은 이것은 사실이 아닐 거라고 생각하는 분들이 많이 있습니다. Үүнийг сонсоод олон хүмүүс үнэн биш байхаа гэж боддог. 하지만 이 요나는 실제 존재했던 인물이고 Гэвч Йона гэдэг хүн өөрөө боддоор амьдарч байсан хүн. 이 요나 물고기 이야기가 실제 존재했던 사건입니다. За Йона болохоор загасны гидсэнд ороод амьдарч байсан ч гэсэн боддоор болсон үйл явдал байна. 성경에 보면 요나를 실제 인물이라고 증거하는 내용이 있어요. Библиэрээс харах юм бол Йона ч гэсэн боддоор амьдарч байсан хүн гэдгийг гэрчилж байгаа хэсэг бий. 여기 잡아주시고요. Үүнийг харж байгаа тогтоогоор 열왕기하를 보시면 нэгдүгээр хаад 2 дугаар амнаас харъя. 열왕기하 14장을 보시면 2 дугаар хаад 14 열왕기하 14장 2 дугаар хаад 14-ийн
23절을 읽어드리도록 하겠습니다. 23-ыг уншиж өгье. Юудагийн хаан Йошийн хүү Амазиягийн 15 дугаар онд Израилийн хаан Йошийн хүү Йеробоам Самарид хаан болж 41 жил захирав. 요아스의 아들 여로보암이 사마리아에서 왕이 되었다라고 하죠. Йошийн хүү Амазиягийн 15 дугаар онд 그러니까 실제 열왕기에 기록되는 여로보암 시대 때 있었던 일이라는 겁니다. Израилийн хаан Йошийн хүү Йеробоам хаан болсон гэж байна. Йеробоам хааныг амьд авахд болсон үйл явдал хаан. 25절은 같이 읽겠습니다. 25 дугаар эшлэгийг нь хамт уншийе. Өөрийн зарц Гатхиферт байсан Аметан хүү иш үзүүлэгч Йонагаар дамжуулан альцсан Израилийн бурхан эзний үгийн дагуу тэрээр Израилийн хилийг Хаматын холоогоос Арабын далай хүртэл сэргийн тогтоосон юм. 여기 보시면 이스라엘 하나님 여호와께서 가드헤벨 아미떼의 아들 선지자 요나라고 말씀하시잖아요. Энд дээрс харах юм бол Израилийн хаан өөрийн зарц Гатхиферт байсан Аметан хүү иш үзүүлэгч Йона гэж гарч байна. 이 열왕기하는 이스라엘의 역사를 기록한 내용입니다. Хоёрдугаар номон дээр Израиль гэдэг улсын түүхийн талаар гарч байна. 바벨론이 멸망할 때까지 그 역사를 쭉 기록한 내용인데요. Вавилоноос цөөр хүртэлх түүхийг бичсэн байна. 여로보암 시대 때 요나가 있었다고 기록을 합니다. Йеробоам хааны үед Йонаач мөн байжээ гэж бичсэн байна. 가드히벨에 살았다고 하는 거죠. Гатхиферт байсан гэж хэлж байна. 이것은 실제 나사렛에서 4.8km 떨어진 지점에 실제 있는 도시입니다. Цааш. 4.8km 떨어져 있는 지점. Тэгээ энэ жигсэн Назараас 48 км. За 48 км-ийн зайтай байдаг газар байна. 그리고 그게 아미떼라는 사람이 살았고 그의 아들 요나가 실제 존재했다는 거죠. Тэр газарт Аметай гэдэг хүн амьдардаг байсан. Түүний хүү Йонаач мөн боддоор амьдардаг байж. 이 성경을 비춰보면 요나는 서기 BC 한 780년경에 살았던 사람이라고 확인할 수 있습니다. Тэгвэл энэ үед аваад үзэх юм бол манай эртний 780-аад оны үед Йона амьдардаг байсан гэж тооцож байна. 요나는 실제 인물이라는 겁니다. Йона бол боддоор амьдарч байсан хүн бахан. 그러면 그 요나가 있었던 물고기 뱃속의 사건 실제 사건이니까 Тэгвэл Йона ч гэсэн засныг эзэнд ороод амьдарсан бодит үйл явдал. 지금도 뭐 대왕고래라고 하는 큰 고래가 있어서 사람이 그 혈관을 헤엄칠 수 있다고 하는 고래가 실제 존재한다는 얘기도 있습니다. 큰 고래가 있다고 실제. Одоо ч гэсэн боддоор авраг том халин байдаг гэж. 근데 실제 이거 사건이 실제라고 하는 증거가 또 있어요. Гэхдээ энэ үйл явдал бодит хийж байгаа нотлохоо өөр бас бий. 마태복음에 보시면 Матай номноос харвал 마태복음 10장에 보시면 마태. 12장에 보시면 12 дугаар бүлгээс харвал 12장 Матай 12-ийн 38절을 읽어드리겠습니다. 38-ыг нь уншиж өгье. Тэгтэл хуулийн багш нар ба фарисеучуудын зарим нь түн багшаа бид танаас тэмдэг үзхийг хүсэж байна гэсэнд. 바리새인들이 예수님에게 얘기하는 겁니다. Фарисеучуд Есүс хандаа хэлж байна. 우리에게 표적을 보이십시오. Бидэнд тэмдэг үзүүлээч. 당신이 하나님의 아들이라는 얘기를 하는데 Таныг бурхны хүү гэж хэлж байна. 우리에게 그 증거로 표적을 보여달라고 합니다. Бидэнд тэгвэл түүний нотлохоор олох тэмдэг үзүүлээч гэсэн. 그때 예수님께서 그 바리새인들한테 얘기하는 거죠. Тэр үед Есүс фарисеучудад хэлж байна. 39절, 39 40절 같이 읽겠습니다. 40-ыг нь хамт уншия. Тэр харин тэдэнд ёрын муу болоод завхаа үеийнхэн тэмдэг ирж чаддаг. Гэвч иш үзүүлэгч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг тэдэнд өгөгдөхгүй. Йона авраг загсныг эзэн 3 өдөр 3 шөнө байсанчлан хүний хүү газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шөнө байх болно. 예수님께서 뭐라고 대답하시느냐? Есүс юу гэж хариулсан бахан? 이 악한 세대에 보일 표적은 요나의 표적밖에 없다. Энэ ёрын муу үеийнхэнд үзүүлэх тэмдэг бол Йонагийн тэмдгээс өөр байхгүй. 요나에게 있었던 기적을 보여줄 수 있다. Йона тохиолдсон тэмдгийг харуулж өгч байна. 그것이 사실이라는 거예요. Энэ нь үнэн зүйл гэж байна. 요나가 있었던 기적은 어떤 기적이냐면 Йона тохиолдсон тэмдэг нь ямар тэмдэг вэ гэвэл 40절처럼 40-дээр гарч байгаа шиг 요나가 밤낮 사흘 물고기 큰 뱃속에 있었다라는 겁니다. Йона авраг засныг эзэн 3 өдөр 3 шөнө байсан. 예수님께서 말씀하신 겁니다. Есүс өөрөө ингэж айлцсан. 거짓일까요? Тэгвэл энэ худлаа болов? 그렇지 않다는 겁니다. Тийм шээ. 예수님께서 분명히 이걸 사실이라고 말씀하셨어요. Есүс ч гэсэн үүнийг бодит үнэн гэж айлтж байгаа. 그러니까 요나라는 인물도 실제 존재했던 인물이고요. Йона гэдэг хүн ч хүн бодитоор амьдарч байсан. 역사가 기록으로 확인해 볼 수 있고요. За түүхийн бид нар бичвэрээс мөн шалгаж үзэж болно. 요나가 물고기 뱃속에 사흘 있었던 게 정말 사실일까 하는 사건도 Йона загсныг эзэнд 3 хоног байсан ч үнэн болох уу гэдэг.
예수님께서 직접 사시라고 말씀해 주고 계십니다. Үүнийг харин Есүс өөрөө боддоор үнэн гэж альцсан. 요나의 기록은 실제 존재했던 내용이라는 겁니다. Тэгээ Йонагийн тухайн энэ түүх бол бод дээр болж исэн үйл явдал ахна. 그러니까 우리는 이건 실제 사실했던 이 내용을 가지고 오늘 배워보도록 하도록 하겠습니다. Тэгвэл энэ нь бодит үнэн гэдэг зүйлийн талаар хамтдаа сурцгаая. 자, 1장, 다시 요나서 1장, Йона 1-р бүлэг 1절 다시 한번 읽어보겠습니다. Йона 1-ийг дахиад уншия. Эзний үг Аметайн хүү Йонад ирж. 다시 한번 읽겠습니다. дахиад уншия. Эзний үг Аметайн хүү Йонад ирж. 여호와의 말씀이 아미떼아들 요나에게 임하니라 하니라 이르시되라고 되어 있잖아요. Эзний үг Аметайн хүү Йонад ирж гэсэн байна. 그러니까 하나님께서는 꼭 사람에게 선지자들에게 말씀을 하시고 행하신다는 겁니다. Тэгээ бурхан хүнд ишиг зүйлэгчдэд өөрийн үгээ айлдаж түүнийгээ биелүүлдэг байна. 말씀하지 않고 행한 적은 없다는 겁니다. Бурхан урьдчилж айлдалгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг биелүүлдэггүй. 이사야에게 말씀하셨고, Исаяд үгээ айлдсан. 엘리사 엘리야에게 말씀하셨고, Элиша Илиад мөн үгээ айлдсан. 예레미야에게 말씀하셨던 것처럼 Иремяд мөн үгээ айлдсан шиг 지금은 요나에게 말씀하고 계십니다. одоо харин энд Йонад үгээ айлдаж байгаа. 그럼 이 요나에게 말씀하시는 하나님은 우리에게는 어떨까요? Тэгвэл Йонад үгээ айлдаж байгаа бурхан бидэнд юу гэж айлдаж байгаа вэ? 하나님은 그들에게 말씀하시고 우리에게 얘기 안 하실까? Бурхан тэгвэл ийм хүмүүст л үгээ хэлээд бидэнд үгээ хэлдэг хүн болов уу? 우리에게도 똑같이 말씀하시고 Бидэнд ч мөн адил үгээ айлддаг. 우리에게도 요나에게 말씀하신 것처럼 오늘날 말씀을 하시는데 Йонад үгээ айлдсан шиг бидэнд ч мөн өнөөдөр үгээ айлдаж байгаа. 우리가 그 말씀을 들을 준비가 되어 있는지를 생각해 봐야 돼. Харин бид тэр үгийг сонсох бэлтгэлээ хангасан уу гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. 구원받은 위에 말씀을 많이 들었잖아요. Агрцныхаа дараа бид олон үгийг сурдаг. 말씀을 계속 듣고 있지 않습니까? Үгийг ч мөн үргэлжлүүлэн сонсож байгаа. 어떻게 듣고 있는가가 정말 중요하다는 거예요. Тэгвэл бурхны үгийг яаж сонсож байна вэ гэдгийг үнэхээр чухал ахна. 아미떼 아들 요나도 말씀을 잘 들었죠. Аметэн хүү Йонаж мөгийг сайн 근데 сонссон. 그의 행동은 우리가 생각하는 거 외의 행동을 하게 됩니다. Гэтэл бидний төсөөлж бодсноос өөр үйлдэл хийсэн байна. 말씀을 어떻게 듣는가? Бурхны үгийг яаж сонсож байгаа вэ? 그리고 우리가 무슨 말씀을 듣는가? Тэгээ мөн ямар үгийг бид сонсож байгаа 이건 вэ? 말씀 들을 때 너무나 중요한 겁니다. Үг сонсох тухайн байр байдал нэг чухал байна. 여호와의 말씀이 아미떼 아들 요나에게 임하니라. Эзний үг Аметэн хүү Йонад ирж. 지금 우리에게도 하나님의 말씀이 임하고 있습니다. Тэгвэл яг одоо бидэнд ч бурхан өөрийн үгээ айлдаж байгаа. 우리가 어떻게 지금 말씀 듣는가 너무 중요하다는 거죠. Бид нар яг одоо ямар байдалтайгаар үг сонсож байна гэдг нь үнэхээр чухал байна. 그 말씀은 어떤 말씀이었느냐? Йонад ирсэн үг нь ямар үг байсан бэ? 2절 2 같이 한번 읽겠습니다. хоёрыг нь хамт уншия. Босоод их хот Ниневе рүү очиж түүний эсрэг хашгир. Учир нь ёрын мөн өмнө нь өсөж ирэв гэж айлдав. 너는 일어나서 큰 성읍 니누에로 가서 외치라고 말씀하시죠. Босоод их хот Ниневе рүү очиж хашгир гэж айлдсан байна. 왜냐하면 그곳에 니누에 사는 사람들의 악독이 하나님 앞에 상달 도착했다는 겁니다. Учир нь Ниневе хотод амьдардаг хүмүүсийн ёрын мөн эсний өмнө өсөж ирвэ гэж байна. 이 니누에라는 곳은 정말 큰 성읍이었습니다. Ниневе гэж маш том хот байсан. 지금 중동 지역에 있는 지방의 메소포타미아라는 지역에 있던 도시인데요. Ард орнын одоо Месопотами хавьд байдаг байсан хот. 그 성읍의 둘레는 약 96km 정도 됐다고 합니다. За тэр хотын яг нийт хүрээ нь болохоор 96 км болдог гэж байна. 그리고 그것의 인구는 60만이라고 합니다. Тэгээд хүн амын хонтоо 600 мянга. 몽골도 60만 그러면 큰 성읍이죠. Монгол 몽골에 ч гэсэн одоо 600 мянган хүн амтай хот гэх юм бол их том хот гэж тооцогдсон юм биз? 60만 사는 동네에 있어요? 600 мянган хүн амтай хот байгаа юу? 울란바토 빼고 Улаанбаатар хотыг 없죠. өөр байхгүй тийм ээ. 그러니까 지금 몽골의 이 니누에 성만한 크게 해서 정말 큰 도시인 거죠. Одоо Монголд ч гэсэн Ниневе хотыг том хот авах юм бол одоо том л тооцогдно. 근데 지금부터 2800년 전에 이런 큰 많은 사람이 사는 도시가 있었다는 거예요. Одоогоос 2800 жилийн өмнө олон хүн амьдардаг юм агуу том хот байсан. 근데 하나님께서 그곳에 요나를 보내시고 외치라고 했습니다. Бурхан тэр газар руу Йонаг илгээж түүний эсрэг хашгир гэж байгаа. 무엇을 외치라고 했냐? Тэгвэл юу хашгир? 니누에 사람들의 악독이 하나님 앞에 상달되었다는 겁니다. Ниневе хүмүүсийн хормон Бурханы өмнө өгсөж ирнэ гэж байгаа. 그곳에 많은 사람들이 모여 살았고 Дахиад хотод олон хүмүүс цуглаад амьдарч байсан. 그곳에 사는 사람들은 하나님을 섬긴 게 아니고 우상을 섬기고 살았습니다. Гэвч тухайн хотын хүмүүс Бурханд итгэн үйлчилсэн биш, хиймэл шүтэн шүтдэг байсан. 그리고 다른 나라 정복을 하면 너무나 악독한 나쁜 짓을 많이 했습니다. Тэгээд өөр улсыг эзлэхдээ маш ихээр одоо түрэмгийлэн одоо эзэлж авдаг байсан баха.
요나가 볼 때는 그 아수르는 별로 좋은 동네가 아니었어요. Тэгээд Йона гарахад л тухайн Нинев хот л тийм сайхан хот байгаагүй. 하지만 하나님 볼 때는 어때요? Харин Бурхныг харахад 비록 그곳에 악독이 가득해서 멸하시라고 작정을 했지만 хэдийгээр тэр хотод хорон мон ихсэж Бурхан ус сүрүүлнэ гэж төлөвлөсөн ч 하나님 보시기에 거기에 사는 그 사람들의 영혼은 너무나 귀중했던 겁니다. Бурхныг харахад харин тэнд амьдарч байсан хүмүүсийн сүнс нь үнэхээр үнцэнтэй байсан. 그래서 4장에도 뭐라고 말씀하시느냐면 Тэгээд дөрөвдүгээр бүлэг дээр юу гэж хэлж байгаа юм бэ? 내가 그들을 아꼈다라고 얘기합니다. Би тэднийг одоо хайрлсан, гамсан гэж хэлж байгаа. 그래서 하나님께서는 악독이 가득한 그 니누의 성 Би тэдэнд санаа тавьсан гэж байгаа. Бурхан хорон муугаар дүүрэн байсан Нинев хотыг 무덤을 섬기는 그 니누의 성에 요나를 보내신 겁니다. хэн мишгтэнээр дүүрсэн Нинев хот руу Йонаг илгээдэг. 왜요? Яагаад? 멸망하게 됐습니다. Тэд сүрэх гэж байгаа. 그것을 알려서 회개하게끔 하시는 게 하나님 뜻인 겁니다. Тэр байдлыг мэдүүлээ гимшил хүргэнэ гэдэг нь Бурханы хүсэл байсан байна. 요나는 니누의 사람이 아니에요. Йона бол Нинев хүн биш. 아수르 사람이 아닙니다. Ашир хүн ч биш. 이스라엘 사람이에요. Израиль хүн. 요나가 보기에는 니누의 사람이랑 전혀 상관이 없죠. Эснийг харахад л Йона Ниневийн хүмүүстэй ямар ч одоо холбоо хамааралгүй. 하지만 하나님의 입장에서는 어때요? 이스라엘 백성이나 니누의 백성이나 똑같이 중요했던 겁니다. Гэхдээ Бурханыг харахад л Израиль хүн ч бай, Ниневийн хүн ч бай яг л адилхан гэж тооцсон. 이스라엘에 사는 요나를 니누에 보내신 것처럼 Израильд амьдарч байсан Йонаг Нинев рүү илгээсэн шиг 하나님은 이 세상에 또 한 분을 보내셨습니다. Бурхан энэ дэлхий дээр мөн өөр нэг хүнийг илгээсэн. 누구를 보내셨어요? Хэнийг илгээсэн бэ? 예수님을 보내셨어요. Есүсийг 여기 илгээсэн. 잡아주시고요. Үүнийг хавчуугаараа тогтоогоод 요한복음 Йохан 17장을 보시면 17 дугаар бүлгийг харъя. 요한복음 17장 Йохан 17 дугаар бүлэг 18절 17-гийн 18. 찾으셨으면 18절을 같이 읽도록 하겠습니다. За болсон бол 18-ыг нь хамт уншаа. Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцид илгээ. 자, 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар 이 아버지는 누구예요? энэ эцэг илгээсэн гэж байгаа. Эцэг гэдэг нь хэн бэ? 하나님입니다. Бурхан бахан. 나를 세상에 보냈다. 나가 누굽니까? Намаа гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа л? 예수님이잖아요. Есүсийг. 세상은 이 세상 사람들 얘기하는 За 거잖아요. ертөнц гэдэг нь энэ ертөнцийн хүмүүсийг хэлж. 하나님께서는 예수님을 이 세상에 보내셨습니다. Бурхан Есүсийг энэ ертөнцид илгээсэн. 왜요? Яагаад бол 세상을 구원하시고. энэ ертөнцийг аврахаар. 그래서 하나님께서 육신을 입고 예수님의 몸으로 이 땅에 오셨잖아요. Бурхан махан биеэр Есүс болон энэ газар дээр ирсэн. 왜요? Яагаад вэ? 우리 영혼이 너무나 귀중하다. Бидний сүнс үнэхээр эрхэм үнэтэй байсан болохоор. 한 사람의 영혼이 천하보다 귀했기 때문에 예수님이 직접 오셨어요. Нэг хүний сүнс тэнгэр газраас ч илүү үнэтэй байсан учраас Есүс өөрөө бичлэн ирсэн байна. 그래서 어떻게 했어요? Тэгээд юу хийсэн бэ? 자신의 목숨을 우리의 대속물로 주셨죠. Өөрийнхөө амийг бидний өмнөөс золил талгах гэсэн. 우리를 값없이 구원해 주셨습니다. Бидний үнэгүйгээр аварч өгсөн. 우리를 사랑하시기 때문에 우리 원수였을 때 자기 목숨을 바쳐 주셨습니다. Биднийг хайраасан учраас дайсан багт нүртэл бидний өмнөөс өөрийнхөө амийг өргөсөн байна. 하나님께서는 예수님을 이 땅에 그렇게 보내셨어요. Бурхан Есүсийг энэхүү энэ газар дээр илгээсэн. 하나님께서는 Бурхан 요나를 니누에 보내셨습니다. Йонаг Нинев рүү илгээсэн. 하나님께서는 Бурхан 여러분을 어디로 보내셨습니까? тэгвэл та бүхнийг хааш нь илгээсэн байна. 18절 다시 한번 읽겠습니다. 18-ыг дахиад уншийе. Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцид илгээ. 하나님께서는 예수님을 이 세상에 보내셨죠. Бурхан Есүсийг энэ ертөнцид илгээсэн. 세상 사람들을 구원하시라. Энэ ертөнцийн хүмүүсийг аврахын тулд. 하나님 예수님께서는 그 뜻을 다 이루셨죠. Есүс тэр хүслийг нь бүгдийг гүйцээсэн. 하나님께서는 요나를 니누에로 보내셨습니다. Бурхан Йонаг Нинев рүү илгээсэн байна. 왜요? Яагаад вэ? 선포하라고. Тонхойг илгээж. 외치라고. Хашгаа гэж. 멸망이 다가왔다. Тэдний сүрэл ойрхон байна гэж. 회개하라고. Гимшээрэй гэж. 하나님 뜻을 전하기 위해서 니누에로 보냈잖아요. Бурхан өөрийн хүслийг дамжуулахын тулд үүнийг Нинев рүү илгээсэн. 하나님께서 여러분은 어디로 보내셨을까요? Тэгвэл Бурхан та бүхнийг хааш нь илгээсэн бол? 예수님께서도 지금 말씀하시죠. Есүс ч мөн энэ айлдаж байна. 다 같이 한번 읽겠습니다. 18-аар. 다시 한번 읽겠습니다. 18-ыг дахиад уншийе. Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцид илгээ. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар 나도 би мөн 누가요?
Хин 예수님이 Есүс 저희를 тэднийг 어디에? хаашаа 세상에 보내요. ертөнцөд илгээв. 즉 저희라는 건 제자들을 뜻하는 겁니다. Тэдний гэдэг нь шандрыг хэлж байгаа. 구원받은 사람들이죠. Тэгсэндээ аврагдсан хүмүүс 즉 байгаа. 예수님께서 구원받은 사람을 보내고 계십니다. Есүс аврагдсан хүмүүсийг илгээж байгаа. 여러분이 구원받았다면 여러분도 보내고 계십니다. Хэрвээ та бүхэн аврагдсан бол таныг ч мань хаанагт илгээж байгаа. 여러분 어디로 보내셨습니까? Тэгвэл хааш нь илгээсэн бол 여러분 가정으로 보냈습니다. таны гэр бүл рүү, 여러분 직장으로 보내셨고 та ажлын байр руу, 여러분 학교로 보내셨고 сургууль руу, 여러분이 살고 있는 곳 몽골로 보내신 겁니다. амьдарч байгаа энэ газар бол Монгол руу илгээсэн байна. 왜요? Яагаад бол 가서 외치라. очоод хашгар гэж. 요나를 니네를 가서 보낸 이유는 뭐예요? Йонаг Ниневер илгээсэн шалтгаан нь юу вэ? 가서 외치라고 하는 거예요. Очоод хашгар гэсэн. 멸망이 다가온다는 거예요. Сүүл нь ойрхон байна гэсэн. 회개하고 돌이켜야 한다는 거예요. Гимшиж буцаж эргээрэй гэсэндээ 요나를 니네에 보내서 하나님께서 하라고 하신 일처럼 Йонаг Ниневер илгээгээд бурхан үүнийг хий гэсэн шиг. 우리도 보내고 계십니다. Биднийг ч мөн бурхан илгээж байгаа. 뭐 하라고요? Юу ийгэж? 가서 외치라. Очиж хашгаарай гэж. 여러분 가정에서 외쳐야 합니다. Гэр бүлдээ очин та бүхэн хашгирах хэрэгтэй. 여러분 직장에서 외쳐야 하고 Ажил дээрч мөн хашгирах 여러분 хэрэгтэй. 학교에서 외쳐야 합니다. Сургууль дээрч мөн хашгирах хэрэгтэй. 여러분이 그곳에 있는 이유는 Та бүгдийн тэр газар байгаа шалтгаан бол 그냥 있는 게 아니에요. зүгээр байгаа бол биш. 하나님이 보내신 겁니다. Бурхан таныг тэр газар руу нэлгээсэн байна. 왜요? Яагаад бол 외치라고. хашгираарай гэж. 왜요? Яагаад 멸망이 곧 오거든. тэдний сүрэл тун удахгүй ирэх учраас. 가만두면 그들은 다 죽음에 끌려가게 되는 거예요. Хэрвээ тэр хിവэр нь орох юм бол тэр хүмүүс удахгүй үхэл рүүгээ хөдлөгдөж явна. 우리를 그곳에 그냥 보내신 게 아니고 외치라고 보내신 거예요. Бидний тэр газар руу зүгээр илгээгээгүй хашгираарай гэж хэлгээсэн байна. 무엇을 외쳐야 할까? Тэгвэл бид юу гэж хашгирах хэрэгтэй юм болоо? 요나에게는 멸망이 다가왔다. 회개하라고 외치라고 했습니다. Тэдний сүрэл нь ойрхон байна. Гимшээрэй гэж хашгир гэсэн. 우리는 무엇을 외쳐야 할까? Тэгвэл бид юу гэж хашгирах хэрэгтэй юм бол? 사도행전에 보시면 Үгс ном дээр сарын 사도행전 4장 Үгс 4 12절 읽어드리도록 하겠습니다. Үгс 4:12-ыг нь уншиж өгье. Өөр хинийш дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүнд эсэг өгдөг. 20절은 같이 들어가겠습니다. 20-ыг нь хамт уншия. Учир нь бид үдсэн сонссноо ярахаар зогсоож чадахгүй гэж. 이 상황은 무슨 상황이냐면 Энэ нөхцөл байдал нь 베드로하고 요한에 대해서 일어났던 일이에요. Петр Йоханд тохиолдсон үйл явдал байна. 베드로는 예수님이 붙잡혀갈 때 어떻게 했어요? Есүсийг баригдаад явхад Петр яадаг вэ? 도망갔던 사람이잖아요. Зогцсон тийм ээ. 그리고 예수님을 3번 부인했던 Мо 사람이에요. Есүсийг 3 таа үгүйсгдэг. 왜요? Яагаад вэ? 무서우니까. Айсандаа. 두려우니까. Жинээсэнтэй. 그 두려움과 무서움이 부인하게 만들었던 사람입니다. Тэр айдснаас болоод эмээснээс олж Есүс үгүйсгсэн. 근데 예수님이 부활하신 이후에 Харин Есүс дахин 그 амьсныхаа дараа 상황을 본 이후에 바뀌었어요. дахин амьсныхаа дараа түүнийг харсныхаа дараа Петр өөрчлөгдсөн байна. 어떻게 바뀌었느냐? Яаж өөрчлөгдсөн бэ? 사람들 앞에서 외치는 겁니다. Хүмүүсийн өмнө очиж хашгирсан байна. 4장 1절에 보시면 4-1-р бүлэг дээрээс харвал 그 외치는 것을 바리새인과 서기관들이 싫어했습니다. фарисеучуд болон хуулийн багш нар түүний хэлж байгаад нь дургуутсан байна. 그래서 위협하고 감옥에 가뒀어요. Тэгээд түүнийг одоо хүчээр байран шоронд харсан. 예전에 베드로였으면 어때요? Одоо өмнө урдын Петрээс бол яах байсан бол 입을 다물었겠죠. одоо амаамгийн дугаа авсан баг. 두려우니까. Айсандаа. 그런데 20절에 뭐라 그래요? Харин 20 дугаар эшлэл дээр юу гэж байна? 보고 들은 걸 말하지 않을 수 없다. Учир нь бид үдсэн сонссноо ярихаа зогсоож чадахгүй. 내가 봤던 것, Миний харсан зүйл, 내가 들었던 것은 миний сонссон зүйл 이야기할 수밖에 би 없다. түүнийг одоо ярихаас аргагүй гэж. 그게 뭐예요? Тэр нь юу вэ? 12절 같이 한번 읽겠습니다. 12-ыг хамт уншия. Өөр хинийч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүнд эсэг өгдөг. 뭐예요? 구원할 만한 다른 것은 없습니다. Аврагдаж болох өөр зүйл гэж байна. 세상에 어떤 것이라도 우리의 구원을 이룰 수 있는 건 예수님밖에 없다는 거예요. Есүсээс өөр биднийг аварч өгөх нэгэн бол энэ ертөнцид байхгүй гэсэн. 베드로가 그걸 확인을 했죠. Петр түүнийг шалгаж үзсэн. 우리가 그걸 전하는 거예요. Түүнийг өмнө бусдад дамжуулж байгаа. 우리도 전하라고 보내심을 받았다고 했잖아요. Тэгээ бид нарыг ч гэсэн үүнийг бусдад тараа гэж илгээгдсэн байна. 우리가 살고 있는 바이언그룹,
бидний амьдарч байгаа энэ 이 баян 몽골적인 우리는 보냄을 받은 겁니다. баян онгораа Монгол руу бид илгээсэн баг. 왜요? Яагаад вэ? 외치라. Хашгираарай гэж. 뭘 외쳐야 돼요? Юу гэж хашгирах вэ? 보고 들은 것. Өөрийнхөө үзсэн сонссон зүйлээ. 무엇을 보고 들었습니까? Тэгвэл юу үзэж юуг сонссон бэ? 우리의 죄를 용서하신 것. Бидний гин нүглийг ууржсэн. 우리를 구원하신 것. Биднийг аварсан. 예수님의 피를 보고 들었잖아요. Бид Есүсийн цусыг үзсэн, цусныхаа талаар сонссон. 한없이 우리를 구원해 주신 거 우리는 믿잖아요. Өнгөөгөө биднийг аварч өгсөн итгэдэг. 그걸 어때요? 전하라는 거예요. Үүнийг бусдад тунхаг хэлсэн байна. 요나를 니누에 보내신 것처럼 Яонаг Нинев рүү илгээсэн шиг 우리도 이쪽에 우리 있는 곳에서 외치기를 원하시는 겁니다. бидний ч мөн байгаа тухайн газар та хашгираасаа гэж үздэг. 보고 들은 바를 외치라. Өөрийнхөө үзсэн, сонссон зүйлийн талаар хашгирах хэрэгтэй. 다시 요나서에 오시면 Яона номроо эргэж очие. 1장 Яона 1 3절 1-3 같이 한번 읽겠습니다. 3-ыг нь хамт уншия. Гэвч Яона эзний оршуугаас Таршиш руу зугтахаар босчээ. Тэрээр Япад ирж Таршиш руу явж байсан хүлэг онгоцыг олоод зардлаа төлж эзний оршуугаас Таршиш руу тэдний хамт суухаар явв. 10절도 같이 한번 Тэдний 읽겠습니다. хамт явхаар суув. За 10-ыг нь хамт уншия. Тэгэхэд хүмүүс ихэд айн сандарч түүнд чи яах гэж ингэ үгэж. Яона өөрөө тэдэнд хэлсэн тул тэр хүмүүс түүнийг эзний оршуугаас зугтаж яваад мэджээ. 자, 3절하고 10절을 보시면 3번 반복되는 말이 있어요. 3 дахь эшлэл мөн 10 дахь эшлэлийг харах юм бол 3 удаа давтагдаж байгааг гарч байна. 뭐예요? Ямар үг вэ? 여호와의 낯을 피하라. Эзний оршуугаас зугтаж. 3절에 2번 나오죠. 3 дахь эшлэл дээр 2 удаа гарч байгаа. 여호와의 낯을 피하라. Эзний оршуугаас зугтаж. 10절에 보시면 10 дахь эшлэлийг харах юм бол 여호와의 낯을 피함인 줄 알고. эзний оршуугаас зугтаж яваад мэджээ. 즉 요나는 하나님의 명령에 순종했어요, 불순종했어요? Бурхан Яона бурхны тушаал дуулуур таандсан уу, дуулуур гандсан уу? 불순종했죠. Дуулуур 그래서 гандсан. 어떻게 했어요? Тэгээд яасан бэ? 도망을 갔어요. Зугтаж явсан байна. 무슨 생각을 가지고? Юу ямар бодлоо? 하나님의 못 보는 곳으로 도망간 거예요. За бурхны харж чадахгүй газар руу зогчаа гэсэн байна. 자, 과연 하나님의 낯을 피할 수 있을까요? Тэгвэл үнэхээр эзний оршуугаас зугтаж чадах уу? 못 피해요? Чадахгүй юу? 하나님의 낯을 피할 수가 없습니다. Бурхны оршуугаас би зугтаж чадахгүй. 근데 요나는 왜 이런 마음 먹었을까? Гэтэл Яона яагаад ийм сэтгэлтэй болсон юм бол? 순종하기 싫은 거예요. Дуулуур таандах дургу байсан. 자기 생각과 다른 겁니다. Өөрийнхөө бодлоос өөр исэн бахан. 그리고 어때요? 자기 생각으로 하나님 낯을 피할 수 있을까 생각하는 겁니다. Тийм болохоор өөрөө бодохдоо эзний оршуугаас зугтаж чаднаа гэж бодсон байна. 우리도 가끔 그러지 않아요? Би ч гэсэн хаяа ингэдэггүй юу? 말씀은 그렇지만 내가 하기 싫을 때, Тэгээ бурхны үгэн дээр ийм багаж өөрөө хийх дургу байт. 내 생각과 다를 때, Өөрийнхөө бодлоос өөр авах үе 그때는 어때요? яадаг вэ? 정말 하나님을 피하고 싶은 그 말씀을 보기 싫은 말씀 있잖아요. 피하고 싶은 마음 들잖아요. Бурхнаас зугтахыг хүсээд тэр үг хүртэл уншмааргүй санагдахгүй гэж байдаг байсан. 이 요나가 그랬던 겁니다. Яона харин тэгсэн баг. 근데 과연 피할 수 있느냐? Бид үнэхээр эзнээс зугтаж чадах уу? 피할 수 없잖아요. Чадахгүй байна. 예레미야 23장에도 있잖아요. Иремья 23 дээр 3 дугаар бүлэг дээр гардаг. 나 여호와는 Эзэн би 천지에 충만하다. за тэнгэр хийгээд газраар дүүрэн оршдог. 안 계신 분이 없습니다. Бурхны байхгүй газар гэж байдаггүй. 하늘에도 계시고 Бурхан тэнгэрч байгаа, 음부에도 계시고 өгөхсний орондч байгаа. 어디에도 계신다고 하시잖아요. Бурхан хаанч байдгаа гэж хэлсэн. 근데 요나는 그런 낯을 피하려고 했던 겁니다. Гэхдээ Яона бол эзэн тийм оршуугаас зогтох гэж оролцсон байна. 왜요? Яагаад вэ? 순종하기 싫었던 거예요. Дуулуур таандах дургу байна. 3절 다시 한번 읽어보시면 Яасан учраас 같이 한번 읽겠습니다. 3-ыг дахиад хамт уншия. Гэвч Яона эзний оршуугаас Таршиш руу зугтахаар босчээ. Тэрээр Япад ирж Таршиш руу явж байсан хүлэг онгоцыг олоод зардлаа төлж эзний оршуугаас Таршиш руу тэдний хамт явхаар суув. 자, 2절은 어떻게 시작하냐면 2 дугаар эшлэл юу гэж хэлж байна гэхээр 너는 일어나 가서 외쳐라 이렇게 시작하잖아요. босоод их хот Ниневр очиж түүний эсрэг хашгир гэж байна тийм. 이건 누가 누구한테 얘기한 거예요? Энэ тэгвэл хин хэлж байгаа үг вэ? 하나님이 요나에게 얘기한 거죠. Бурхны Яонад хэлж байгаа. 그리고 3절은 이제 요나가 그 응답에 해당하는 행동이에요. Тэгвэл 3 дахь ишлэлээр гарч байгаа нь Яонагийн эзэнд альцсан үг нь буцааж одоо зөрүүлж хариу үйлдэл үзүүлж байгаа зүйл. 너는 일어나 가서 외치라라고 했으면 3절은 뭐라고 시작해야 돼요? Босоод их хот Ниневр очиж хашгир гэсэн тий. Тэгвэл 3 дахь ишлэл юу гэж хэлэх хэвээр вэ? 자로 해야겠죠. За гэж хэлэх хэвээр 근데 байна. 3절은 뭐가 시켜요? Тэгсэн 3 дахь
Иштэл юу гэж хэлж байна? 그러나 Гэвч 무슨 얘기예요? энэний үгс бол 하나님 말씀에 순종하고 싶은 거예요? 싫다는 거예요? Бурхны үгэнд дуулууртай хандахыг хүсэж байгаа гэсэн үг үү? Дургүй байна гэсэн үг үү? 싫다는 거예요. Дургүй байна гэсэн. 결국 그 마음 때문에 피하게 되는 겁니다. Эцэстээ энэ сэтгэлээсээ болоод зовтож явдаг. 우리도 마찬가지예요. Тэгвэл бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 하나님 말씀을 듣지만 Бурхны үгийг бид сонсдогч 내 마음에 들지 않잖아요. сэтгэлд маань таалагдахгүй байлаа. 내 생각과 다르잖아요. Өөрийнхөө бодлоос өөрөөлаа. 그럼 여러 하나님 말씀에 불순종하고자 하는 마음이 생겨요. Тэгэх юм бол Бурхны үгэнд дуулуургүй хандjaa гэсэн сэтгэлтэй болдог. 그래서 그 하나님 말씀에 불순종하는 행동을 하게 됩니다. Тэгснээрээ Бурхны үгэнд дуулуургүй хандах үйлдэлийг хийдэг. 그 결과 어떻게 해요? Төвний үр дүнд нь яадаг бол 도망하게 되고 зогтдаг, 바다에 던져지게 되고 далаар хаягддаг, 물고기 잡혀먹는 상황이 되는 겁니다. загсныг эцэнд орж байгаа ийм үйл явдал болж байгаа. 우리는 이걸 보고 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл бид нар үүнийг хараад яах ёстой вэ? 순종해야 합니다. Дуулууртай хандах ёстой. 결국 불순종하게 하는 마음을 가지고 행하면 우리에게 좋은 일이 일어나지 않는다는 겁니다. Дуулууртай хандахгүйгээр дуулуургүй байя гэж оролдох юм бол бидний эцэст нь сайн зүйл тохиолдохгүй гэсэн үг. 그래서 물고기에 잡혀먹인 그 요나는 회개를 하게 됩니다. Загсныг эзэнд орсон Йона гимшдэг байгаа. 그래서 2장 1절을 보시면 2-ын 1 дээрээс нь харах юм бол 2장 1절 같이 한번 읽겠습니다. 2-ын 1-ийг нь хамт уншийе. Тэгээд Йона загсныг эзэн дотроос бурхан эзэндээ залбирав. 하나님께 기도하게 되죠. Бурханд залбирч байгаа. 무슨 기도를 했겠어요? Юу гэж залбирсан бол 하나님, бурхан минь ээ. 제가 잘못했습니다. Би буруу зүйл хийжээ. 하나님 말씀에 불순종한 것이 잘못이라고 인정하잖아요. Бурханы үгэнд дуулуургүй хандах нь буруу зүйл гэдгээ өөрөө хүлээн зөвшөөрч байгаа. 그리고 회개 기도를 하는 겁니다. Тэгээд гимшин залбирч байгаа. 하나님 뭐라고 하셨겠어요? Бурхан хариуд нь юу гэсэн бол? 안 된다고 하셨겠어요? Үгүй болохгүй гэсэн болов. 아니죠. Үгүй. 그런 누가 다시 용서해 주십니다. Яна тэгсэн гэдээ ш түүнийг дахин уучлж байгаа. 우리도 마찬가지예요. Тэгвэл бидний хувьд мөн ялгаагүй. 말씀에 불순종하고자 하는 마음이 들잖아요. Бурханы үгэнд дуулуургүй хандjaa гэсэн сэтгэл төрөх үед 안 되는 줄 알면 실제 불순종하지 않습니까? болохгүй гэдгийг мэдсээр үжиж бид баддаар дуулуургүй ханддаг тийм биз? 그때 우리에게 징계가 올 수 있어요. Тэр үед бидэнд сахилгаалт ирж байгаа. 어떻게 해요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 돌이키라는 겁니다. Эргэх ёстой. 돌이키면 하나님께서는 받아주십니다. Боцсон эргэх юм бол бурхан өөртөө хүлээн авдаг. 뱃속에서 회개에 기도한 유다는 하나님께서 받아주십니다. Загсныг эзэн дотор гимшин залбирсан Йонаг бурхан буцаж өөртөө хүлээж авдаг. 그리고 Тэгээд 3장 3 дахь бүлэг 1절을 다시 한번 1절 읽겠습니다. 3-ын 1-ийг хамт уншийе. Эзний үг Йонад 2 дахь удаага ирж. 그리고 하나님께서 두 번째 다시 요나에게 명령을 하십니다. Тэгээд бурхан 2 дахь удаага Йонад дахин тушааж байна. 뭐라고 명령하세요? Юу гэж тушаасан бэ? 가서 외치라라고 합니다. Очоод хашгир гэж байгаа. 2절, 2, 3절 3. 같이 읽겠습니다. За 3-ын 2, 3-ыг нь хамт уншийе. Босоод ихот Ниневер очиж миний чамд айлдах тунхгийг тунхаглал гэжээ. Ингээд Йона босож эзний үгийн дагуу Ниневер руу яв. Ниневер нь 3 өдөр туулах ихот байлаа. 자, 요나는 하나님의 말씀대로 실제 가서 외치게 되죠. Йона бурхны үгийн дагуу боддоор очоод хашгирч байгаа. 회개하고 순종하는 것 같습니다. Тэ гимшин дуулуурт хандж байгаа. 그래서 3일 길에서 하루만 가서 외쳤습니다. За 3 өдөр туулах хотод 1 өдөр яваад хашгирдаг байна. 근데 그 결과 니네 백성이 어떻게 했어요? Гэтэл түүний үр дүнд нь Нинев хотын ард түмэн яадаг вэ? 3절에처럼 여호와의 말씀을 믿고 5절 말씀처럼 하나님을 믿고 회개하게 됩니다. 5 дахь ишлэлээр гарч байна. Ниневийн хүмүүс бурханд итгэн гимшиж байгаа. 그때 하나님께서 어떻게 하시느냐? Бурхан энэ үед нь яасан бол 10절 10 같이 한번 읽겠습니다. 3:10-ыг хамт уншийе. Муу замаа оргисон хүмүүсийг нь бурхан үзээд тэдэн дээр буулгана гэж тунхагласан гайхамшигын талаарх бодлоо зөвлөрүүлээд сүрэл буулгаагүй билээ. 하나님께서 그 행한 것을 보고 어떻게 하셨어요? Бурхан тийхэн өгүүлдэж байгааг нь хараад яасан бэ? 악에서 돌아오신 것 떠난 것을 보고 재앙되지 않으셨죠. Муу замаа оргисныг нь хараад гайхамшигыг буулгахаа болдог байна. 이 일을 누가 한 거예요? Үүнийг хэн хийсэн бэ? 하나님이 요나를 통해서 하신 거잖아요. Бурхан Йонагаар дамжуулан 가서 хийсэн. 외쳐라. Очоод хашгир гэж байгаа. 요나가 가서 외쳤더니 Йона очоод хашгирсан. 니네 사람들이 회개했어요. Гэтэл Ниневийн хүмүүс гимшиж байгаа. 그래서 하나님께서는 멸망을 재앙을 내리지 않으셨던 겁니다. Бурхан тийм учраас гайхамшигыг буулгахаа байсан. 그럼 요나는 어떤 마음이 있어야 돼요? Тэгвэл Йона ямар сэтгэлтэй байх ёстой вэ? 어떤 마음이 있어야 될까? Ямар сэтгэлтэй байх ёстой вэ? 슬퍼해야 될까? Харамсах, гуниглах ёстой юу? 즐거워해야 될까? Баярлах ёстой юу?
즐거워해야 되죠. баярлах ёстой тийм ээ. 왜냐하면 하나님의 뜻대로 자기가 순종을 했고 Яагаад тэгэхээр өөрөө бурхны хүслийн дагуу дуулуурт андсан 그 байна. 결과 자기에게 하나님께서 역사하셔서 그들을 회개시켜서 재앙을 내리지 않으셨잖아요. Түүнийхээ нүүр дүнд бурхан тэдний хорон муугаас эргэж байгааг нь хараад гамшиг болгохоо болсон байна. 근데 요나는 어땠느냐? Гэтэл Йона яасан бэ? 4장 1절 4:1 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Гэвч үүнд ихэд дургуутсан Йона уурлаж. 요나가 어떻게 했어요? Йона яасан бэ? 그 회개함으로 인해서 재앙을 내지 않은 걸 싫어했어요. Тэднийг гимжсэн тэгээ бурхан гамшигаа болгохоо байсанд нь ууралсан байна. 하나님 뜻대로 된 걸 싫어했다는 겁니다. Бурхны хүслийн дагуу босонд нь дургуутсан байна. 무슨 뜻이냐? Юу гэсэн утгатай вэ? 요나는 하나님 말씀대로 실제 순종했죠. Йона бурхны үгийн дагуу боддоор дуулуурт андсан. 가서 외치라고 했잖아요. Очоод хашгир гэсэн. 가서 외쳤잖아요. Очоод хашгирсан. 그 결과 하나님이 재앙을 내리지 않으셨습니다. Эцэг үр дүнд нь бурхан гамшиг болгохоос. 그걸 보고 요나는 기뻐하고 즐거워했어야 하는데 싫어했어요. Түүнийг нь хараад Йона баярлан хөөрөх ёстой байтал дургуутсан байна. 무슨 말이에요? Юу гэсэн үг вэ? 요나는 말씀에 순종하는 것 같았지만 마음은 그렇지 않았어요. Йона бурхны үгэнд дуулууртаа хандсан мэт боловч сэтгэл нь бол тийм байгаагүй. 하나님은 돌이키는 걸 즐거워하시고 재앙을 내리지 않으셨죠. Бурхан тэднийг буцаж эргэсэнд баярлаж гагамшиг болгаагүй. 요나는 Йона харин 그걸 싫어했어요. түүнд нь дургуутсан байна. 우리도 그럴 수 있습니다. Тэгвэл бид ч ингэж болох. 말씀에 순종하는 것 같지만 Бурхны үгэнд дуулууртаа хандаж байгаа мэт боловч 하나님의 마음을 가지고 순종하지 않는 경우가 너무나 많이 있어요. яг бурхны сэтгэлийг тэнд дуулууртаа байдаг байна. 교회 가운데 어때요? 싫어하는 분이 있죠. 교회 가운데 형제자매 중에 싫어하는 분 있잖아요. Тэгээ чуулган дотор хамт усыг одоо нэг дургуун байдаг бах тий ахын ус дотор нь 우리 마음에 다 맞지 않습니다. бүгд бидний сэтгэл нийцдэггүй. 근데 용서하라고 하니까 어때요? Гэтэ уучлаарай гэж хэлэхээр яадаг вэ? 사실 마음에는 없지만 억지로 하는 분 있잖아요. Тийм ахын усаар уучлаарай гэж хахад яг өмнө сэтгэлээсээ дургуун байгаа хэрнээ хүчээр уучдаг юм байдаг. 마음이 용서가 안 되지만 Сэтгэлээ тэр үнийг уучиж чадахгүй байгаа ч 입으로는 어때요? амаараа 행동으로는 어때요? үйлдэлээрээ 표정으로는 어때요? царай төрхөөр 용서하는 것처럼 하잖아요. уучлсан мэт ингээд зүйлийг үзүүлдэг. 마음은 어때요? Сэтгэл нь ямар байдаг вэ? 그렇지 않아요. Тийм биш байдаг. 요나가 그랬던 거예요. Йона харин гэсэн байна. 말씀에 순종하는 것처럼 사는 것 같지만 Бурхны үгэнд дуулууртаа хандаж байгаа мэт амьдарсан ч 실제는 하나님 말씀 마음과 같은 마음으로 순종하지 않았던 거예요. та боддоор Бурхны сэтгэлдээ нэг адил сэтгэлээр дуулууртаа хандаагүй. 그 마음을 보신 하나님은 어떠겠어요? Бурхан тэр сэтгэлийг нь хараад яасан бэ? 하나님과 마음이 같기를 원하겠지만 우리는 그러지 못한 때가 너무 많이 있습니다. Бурхантай адил сэтгэлтэй байгаасаа гэж хүсдэг ч бидний хувьд харин тэгж чадахгүй тохиолдол олон байдаг. 근데 놀라운 것은 뭐냐? Гэтэл илүү гайхалтай зүйл нь юу вэ? 그런 마음으로 순종했음에도 불구하고 Ийм сэтгэлээр дуулууртаа хандсан эдэж 하나님은 요나가 전파한 그 말씀으로 어때요? 재앙을 내리지 않습니다. Бурхан Йонагийн хэлсэн тэр үгээс олж гамшиг буулгаад байгаа. 5절로 8절까지 같이 한번 읽겠습니다. Саажаа. 3장 5절로 8절. За Йона 3-ын 5-аас 8-ыг хамт уншаа. Тэгээд Ниневегийн хүмүүс Бурханд итгэжээ. Тэд мацаг байрал зарлаж хамгийн томоосоо бага хүртлээр таар оров. Энэ үг Ниневегийн хаанд хүрэхэд тэрээр сентинээсээ босоод нүмергөө тайлан хайж таар нүмрэн үнсэн дээр суув. Тэрээр тунхаг гаргаж Ниневт хаан болон ноёдынхан гаргасан бошиг зарлигийн дагуу хүн амтан өхөрхөн юу ч авсаж болохгүй. Тэд бүү идээшлэг, бүү усууг, харин хүн амтан цум таар нүмрэх ёстой. Хүн бүр муу замаасаа гардаа хүчирхийлээсээ ирэхийн тулд Бурхныг байдаг чадлаараа дуудаг. 요나는 하나님 말씀에 순종하는 것처럼 해서 가서 니느웨 가서 외쳤습니다. Йона Бурхны үгэнд дуулууртай мэт хандан очиж Ниневд очин хашгирсан байна. 어떤 마음이었어요? Йонагийн сэтгэл нь ямар байсан бэ? 그들이 회개하기를 원치 않는 마음이었어요. Тэдний гимшээсэй гэж хүсээг байна. 4장 1절에 그렇잖아요. 4-ийн 1-р эшлэлдэр тэгэж орж байгаа. 싫어하고 노랬다고 했잖아요. Ихэд дургуутсан ууралсан гэж байна. 근데 그 마음을 가지고 전했던 거예요. Гэтэл тийм сэтгэлээр Йона очиж тэд нүгийг тунгаасан. 마음은 아니었지만 순종했습니다. Сэтгэл нь тийм байгаагүй ч дуулууртай хандсан. 복종했다고 봐야죠. Нэг басна захирагцсан гэж үзэж болох юм тийм. 근데 순종하지 않고 복종했던 그 결과 어때요? Дуулууртай хандаагүй захирагцсан бахад түүний үр дүнд нь юу болж байна? 니느웨 사람들이 회개를 했어요. Ниневийн хүмүүс гимжсэн. 그래서
결국 하나님 뜻대로 제어가 되지 않게 되었습니다. Тэгээд бурханы хүслийн дагуу тэнд гамшиг буухаар болсон байна. 우리에게 주는 교훈은 뭘까요? Тэгвэл бидэнд өгч байгаа сургамж нь юу вэ? 우리가 말씀을 많이 배우잖아요. Бид нар үгийг маш олон үгийг олонтаа сурч 많이 байгаа. 알고 있잖아요. Мөн олон үг мэддэг. 근데 그 말씀을 순종하기가 너무 싫죠. Гэтэ тэр үгэндээ дуулуур таандах үнэхээр дург байдаг. 어쩔 때는 그 말씀을 억지로 하는 경우가 있습니다. Зарим үедээ одоо хүчээр тэр үгийн дагуу хийх үе байдаг. 하기 싫지만 하기 싫게 억지로 하는 경우 있잖아요. Хийх дургуйч гэсэн хүчээр хийх үе байдаг тийм биз? 그럴 때 스스로 어떤 생각이 들어요? Тэр үед яг өөртөө юу боддог вэ? 가증하다는 생각이 들지 않습니까? За би ч одоо худлаа хуурамч юм аа гэж боддоггүй юу? 위선적이라는 생각 들지 않아요? Дүр эсгэж байна. Хуурамч юм байна гэж боддоггүй юу? 하나님께서 내 마음을 아시는데 Бурхан миний сэтгэлийг мэдэж байгаа. 나는 그렇게 하기 싫은데 Би тэгэж их дургүй байна. 내 마음 보시는 분이 아시는데 나는 억지로 하는 것처럼 보이니까 너무 싫은 겁니다. Миний сэтгэлээ мэдж байгаа гэтэл би одоо хүчээр хийж байгаа гэж өөрийгөө хараад их дургүй байдаг. 그래서 우리는 어때요? Би тэгэхээр яадаг вэ? 그것도 안 하려고 하는 거예요. 그것도 안 하려고 하는 거예요. Түүний бүрдэл хийхгүй гэдэг. 근데 이 요한 어떻게 했어요? Яна харин яасан бэ? 식은 마음 있었지만 어때요? Яна дургуйсан ч гэсэн яасан бахан. 순종이 아니고 복종을 했잖아요. Дуулуурт андаагүй захирагдсан бахан. 하나님 말씀이기 때문에 복종했잖아요. Бурханы үг учраас тэр үгэнд нь захирагдсан бахан. 그 결과 하나님의 뜻은 이루십니다. Түүний үр дүнд нь Бурханы хүсэл бийсэн. 우리에게 주는 교훈은 뭘까요? Тэгвэл үүний бидэнд өгж байгаа сургамж нь юу вэ? 우리가 마음이 죽을 때는 Бидний сэтгэл сайхан байх үед 말씀대로 살아가지. үгийн дагуу амьдраад явдаг. 정말 순종하는 마음 갖고 그 말씀에 따라갑니다. Тэгэхээр дуулууртаа хандjaa гэд үгийн дагуу амьдрдаг. 근데 싫을 때가 있어요. Гэхдээ дургүй үе гэж байна. 알면서 싫을 때가 있습니다. Мэдсээрэж дургүй үе байна. 그리고 싫으면서 억지로 할 때가 있어요. Тэгээ дургүй байгаа хэрний хүчээр хийх үе бас бий. 그때 내 스스로가 나를 볼 때 너무 싫지요. Тэр үед өөрөө өөрийгөө харахад хүртэл дургүй уртдаг. 그럼 그걸 하지 말아야 할까요? Тэгвэл тэрийг хийгээ болчих хэвээр юм болов? 아니요. Үгүй. 고린도전서 9장을 보시면 1-р Коринт 9-өөс харъя. 고린도전서 9장 1-р Коринт 9-р бүлэг 27절 9-27. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 27 хамт уншия. Харин ч бусдад хогоолсон атлаа өөрөө тэнцээгүй байх вэ гэсэндээ биеэ залхааж боолчилдог. 이건 사도 바울이 한 이야기예요. Илж Паулын хэлсэн үг байна. 내가 내 몸을 쳐 복종하는 것은 Өөрийнхөө биеийг залхааж боолчилдог гэж байна. 내가 남에게 전파한 후에 Учир нь бусдад хогоолсон атлаа 도리어 버림이 될까 두려워하노라. би өөрөө тэнцээгүй байх вэ гэж хайдаг. 바울이 한 얘기. Энэ Паул хэлсэн үг. 무슨 얘기냐? Юу гэсэн үг вэ? 내가 전파하지 않으면 버림당하는 거냐? Ерөө бид тунгаулахгүй бол хаягдах уу? 구원을 잃는 거냐? Авралаа алдах уу? 그 얘기가 아니고 гэсэн үг бол биш. 하나님께 쓰임받지 못한다는 겁니다. Бурханд ашиглагдаж чадахгүй байх вэ гэсэн үг. 무슨 얘기예요? Юу гэсэн үг? 말씀에 순종하지 않으면 결코 그 사람은 하나님께 쓰임받지를 못한다라는 얘기예요. Бурханы үгэнд дуулууртай хандахгүй байвал тэр хүн эцэстээ Бурханд ашиглагдаж чаддаггүй гэсэн үг. 사도 바울이 그렇게 쓰임받을 수 있었던 이유가 뭘까? Илч Паул ийгүү ашиглагдаж Бурхан ашиглагдсан шалтгаан нь юу вэ? 신약성경 14권을 기록할 수 있었던 이유는 뭘까? Шинэ гэрээний 14 номыг бичсэн шалтгаан нь юу вэ? 아마 이게 답이라고 생각합니다. Магадгүй хариулт нь энэ авах гэж бодож байна. 뭐예요? Юу вэ? 자기 몸을 쳐서 순종한 게 아닙니다. Өөрийгөө залхааж дуулуурт ханддаг биш, 복종시킨 거예요. боолчилдаг буюу. 왜냐하면 사도 바울은 복음을 전하면서 어때요? 감옥에 갇히죠. Илч Паул сайн мэдээ тараангаа шоронд харагддаг. 40에 하나 가만 매를 3번 맞습니다. За 40 удаа горомта ташуулдулдаг. 돌로 쳐 죽임을 당하죠. Тэгээд чулуугаар шидүүлээд өөхөд өгдөг, 굽고 үлсдэг, 춥고 даардаг, 자지 못하고 тэгээд унтаж чаддаг. 죽을 뻔한 고비도 여러 번 넘깁니다. Тэгээд үхлийн аюулыг олонтаа тулцсан. 여러분은 그런 상태에서 복음을 전하라면 전하겠어요? Ийм нөхцөл байдал та бүхний сайн мэдээ тараа гэвэл тараах уу? 복음 전하다가 잡혀가면 복음 전하겠습니까? Сайн мэдээ тарааж байгаа баригдчихлаа. Тэгвэл сайн мэдээг тараасаар авах уу? 육신을 갖고 있는 사람은 누구나 그걸 싫어합니다. Хин махан биетэй бол хин ч тэр зүйл дургуутсан. 사도 바울도 그게 힘들었던 거예요. Илч Паулын хувьд ч гэсэн энэ хэцүү байсан. 육신은 그게 힘들었던 거예요. Махан биеийн хувьд бол хэцүү байсан баг. 하기 싫었던 거죠. Хийх дургүй байсан 그리고 баг. 어떻게 했어요? Тийм болохоор яасан бэ? 자기 몸을 쳐서 Өөрийнхөө биеийг залхааж 순종한 게 아니고 복종을 한 거예요. дуулууртаа хандсан биш, боолчилдгаа буюу захирагдсан баг. 하나님 말씀에 복종하니까 하나님께서 그 복종을 따라서 쓰신 겁니다. Бурхны үгэнд захирагдсан учраас Бурхан түүнийг
түүнийхин дагуу ашиглаж байгаа. 그래서 사도 바울에서 놀라운 일들을 하나님께서 하신 겁니다. Ийм учраас Илж Паулаар дамжуулан Бурхан гайхалтай ажлуудыг хийсэн. 우리도 마찬가지예요. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 여러분이 알고 있는 말씀 Та бүхний мэдэж байгаа үг. 그대로 살아가기 힘들죠. За тэр үгийнхээ дагуу амьдрнаа гэдэг хэцүү байгаа зү. 살아가고 있다고 하더라도 내 마음에 맞지 않는 때가 있잖아요. Амьдарч байгаа гэж байгаач сэтгэлд маань нийцгүй юм байна. 그때는 하기 싫잖아요. Тэр үед үгийн дагуу амьдрах дургүй байдаг. 그때 어떻게 돼요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 이 말씀처럼 Энэ үгийн дагуу 자기를 쳐서 복종시키는 겁니다. өөрийгөө биеийг залгааж захирагдах ёстой гэсэн. 말씀 들어오기 싫을 때 Үг сонсохоор ирэх дургүй байна. 몸은 싫지요. Бие нь бол дургүй. 어떻게 해요? Тэгвэл яах ёстой вэ? 복종하는 겁니다. Захирагдах ёстой. 말씀 들으라고 하니까 나와서 듣는 거예요. Үг сонсоорой гэж байгаа учраас ирээд сонсох ёстой. 교제하기 나오기 싫죠. Нөхөрлөлтөө ирэх дургүй байх байна. 어떻게 해요? Яах ёстой вэ? 복종하는 겁니다. Захирагдах ёстой. 나와 있을 때 하나님께서 역사하시는 거예요. Хүрээд ирсэн бол Бурхан түүгээр нь дамжуулан ажиллая. 봉사하기 싫을 때 있죠. Үйлчлэл хийх дургүй байдаг тийм биз? 어떻게 해요? Тэр үед яах ёстой вэ? 자기 몸을 쳐서 복종시키는 거예요. Өөрийнхөө биеийг залгааж захирагдах ёстой. 그때 하나님께서 역사하시는 거예요. Тэр үед Бурхан ажиллая гэдэг. 요나에게 그랬습니다. Йонагийн үгэн гэсэн байна. 다시 요나서 가보시면 Йона номрогоо эргэж очие. 요나서 3장 Йона 3 дугаар бүлэг 10절 3-10. 다시 한번 읽겠습니다. Дахиад хамт уншия. Муу замаа орхисон хүмүүсийг нь Бурхан үзээд тэдэн дээр буулгана гэж тулгуурласан гай гамшигын талаарх бодлоо зөвлөрүүлээд сүмрэл буулгаагүй лээ. 하나님께서는 불순종한 요나 Бурхан дуулуургүй андсан Йона. 그를 다시 회개시키십니다. Йоног дахин сэргээдэг байна. 물고기 뱃속에서 회개시키잖아요. Засны гидсэн дотор дахин сэргээдэг. 그리고 나와서 전파하는 요나. Тэгээд засны гиснээс гарч ирээд үгийг тунхагласан Йона. 마음은 하나님 마음과 달랐죠. Сэтгэл нь Бурханы сэтгэлээс өөр байсан ч 하나님 마음은 어땠어요? Бурханы сэтгэл нь ямар байсан бэ? 4장 11절 4-11. 같이 읽겠습니다. 11-ийг хамт уншия. Тэгвэл би их хот Ниневег баруун зүүн гараа ялгаж мэдэхгүй 120 мянга гаруй хүнийг бас тэр олон амьтдыг өргөдөн тэдэнд санаа зовхгүй гэж юу гэж айлтав. 하나님 마음은 좌우를 분별치 못하는 그 영혼들을 너무나 아꼈습니다. Бурханы сэтгэл нь бол баруун зүүн гараа ялгаж мэдэхгүй сүнснүүдэд үнэхээр их санаа тавьсан байна. 요나의 마음은 Харин Йонагийн сэтгэл нь 싫었던 거예요. дургүй байсан. 그죠? Тийм биз? 하지만 그 요나를 통해서 하나님이 일을 하십니다. Гэхдээ ийм Йонагаар дамжуулан Бурхан ажиллаа хийсэн байна. 여러분도 마찬가지예요. Тэгвэл та бүхэн ч гэсэн ялгаагүй. 신앙생활 할 때 어려운 부분, 하기 싫은 부분 있잖아요. Итгэлийн амьдралаар амьдрахад хүнд хэцүү үе, заримдаа бүр хиймээргүй зүйлүүд ч гарч ирдэг. 근데 그럼에도 불구하고 순종하고 복종할 때 Тэгсэн хэдий ч дуулууртай хандаж сахирдах үед 하나님이 여러분을 사용하십니다. Бурхан та бүхнийг ашиглана. 하나님 말씀을 살아가는 게 복종하는 것. Бурханы үгийн дагуу амьдарч сахирдах. 그것이 하나님께 너무나 중요합니다. Энэ нь Бурханд үнэхээр чухал зүйл байна. 11절 다시 한번 읽겠습니다. 11-ийг дахиад хамт уншия. Тэгвэл би их хот Ниневег баруун зүүн гараа ялгаж мэдэхгүй 120 мянга гаруй хүнийг бас тэр олон амьтдыг өргөдөн тэдэнд санаа зовхгүй гэж үгэж айлтав. 하나님께 가장 중요한 게 뭘까요? Бурханы хувьд хамгийн чухал зүйл юу вэ? 영혼이죠. Сүнс. 하나님께서 가장 중요한 건 영혼이십니다. Бурханы хувьд сүнсийг хамгийн чухал тооцдог. 그래서 니느웨로 보내셨어요. Тийм болохоор Нинев руу түүнийг илгээсэн байна. 그 불순종하는 요나를 회개시키고 다시 보내십니다. Йона дуулуургүй хандсан ч түүнийг дахин сэргээж явуулдаг байна. 하나님은 요나를 포기하지 않습니다. Бурхан бол Йона тэр чигт нь орчихоогүй. 불순종하는 요나를 포기하지 않습니다. Дуулууртай хандсан Йонаг тэр чигт нь орхиж түүнээс бууж өгөөгүй. 요나를 통한 계획을 포기하지 않습니다. Йонаруу хандсан төлөвлөгөөг бол тэр чигт нь орхиогүй гэсэн үг. 그러면 여러분을 통한 하나님의 계획은 어떨까요? Тэгвэл та бүхэнд хандсан Бурханы төлөвлөгөө нь юу байгаа вэ? 역시 여러분을 통한 계획도 포기하지 않습니다. Бурхан мөн адилаар та бүхэн хандсан төлөвлөгөөг бол орхичихгүй. 여러분이 지금 있는 가정, Та бүхний амьдарч байгаа гэр бүл 하나님 거기서도 계획하고 계십니다. Бурхан гэр бүл рүү тань хандсан төлөвлөгөөтэй байгаа. 여러분이 지금 있는 학교, Тэгвэл одоо суралцж байгаа сургууль 그곳에서 하나님 여러분 통해 계획을 가지고 계십니다. тэр газар руу хандсан танаар дамжуулан хийх Бурханы төлөвлөгөөч мөн байна. 여러분 함께하고 있는 지인들,
Та бүхний таньдаг мэддэг хүмүүс 그곳에서 여러분의 계획은 하나님을 포기하지 않습니다. тэр хүмүүс рүү хандсан Бурхны төлөвлөгөөч мөн тэр хүмүүс рүү хандсан Бурхан төлөвлөгөөч мөн орхихгүй. 때로는 누나처럼 하나님 여호와 앞에 피하여 갈 때도 있죠. Заримдаа Йонатай адилхан Бурхны оршуугаас зугтаад явахгүй би. 그런 요나를 다시 불러오신 것처럼 하나님 여러분을 절대 포기하지 않습니다. Бурхан тийм Йонаг дахин дуудан ирүүлсэн шиг Бурхан ч мөн та бүхнээс бууж өгөхгүй. 회개한다고 노하고 싫어했던 요나를 포기하지 않습니다. Гимштэйгээд уурлан дургуутсан Йонаг Бурхан тэр чигт орхичаагүй. 하나님 마음과 다른 여러분, 순종하지 않는 여러분을 포기하지 않아요. Бидний сэтгэл Бурханыхаас өөр алааж, дуулуургүй хандлаач гэсэн Бурхан биднийг бол тэр чигт орхичихгүй. 왜요? Яагаад вэ? 11절 다시 한번 읽겠습니다. 11-ийг нь дахиад хамт уншия. Тэгвэл би Ихот Ниневег баруун зүүн гараа ялгаж мэдхгүй 120 мянган гаруй хүнийг бас тэр олон амьтдыг өрөвдөн тэдэнд санаа зовхгүй гэж үгэж айлдав. 왜요? 니느웨는 Яагаад вэ? 많은 영혼들이 있죠. Ниневед олон сүнснүүд байсан. 하나님이 포기할 수 없는 영혼들이 있습니다. Бурхны хайж орхиж чадахгүй сүнснүүд. 여러분 주변에는, Тэгвэл та бүхний эргэн тойронд, 여러분 가정에, таны гэр бүлд, 여러분 학교에 таны сургуульд, 역시 포기할 수 없는 하나님이 아끼시는 영혼들이 있습니다. сургуульч мөн адил Бурхны хайж орхиж чадхааргүй санаа тавьдаг сүнснүүд байдаг. 그곳에서 그들에게 누가 외쳐야 합니까? Тэгвэл тэр газар хэн тэр сүнснүүд рүү хандан хашгирах вэ? 누나가 Яна юу? 여러분이 외쳐야 합니다. Та бүхэн хашгирах ёстой. 누나를 니느웨성에 보내셔서 그 많은 영혼들에게 외치게 했던 것처럼 Янаг Ниневе хот руу илгээж олон сүнснүүд Бурхны үгийг дамжуулан хашгируулсан шиг. 여러분이 살고 있는 그 지역에도 하나님이 보내서 외치게 하셨어요. Таны амьдарч байгаа тэр газарч Бурхан таныг илгээж хашгир гэж байна. 비록 불순종하지만, Хэдийгээр дуулуургүй ханддаг 또 гэж 하나님의 마음을 갖고 있지 못하지만 Бурхны сэтгэлийг тээж чадахгүй байгаа. 그 하나님은 여러분을 사용해서 외치기를 원합니다. Тэгсэн ч гэсэн Бурхан таныг ашиглаж хашгираасаа гэж хүсэж байгаа. 왜? Яагаад вэ? 그들 또한 하나님이 아끼시기 때문에 Тэр сүнснүүд ч мөн Бурхан санаа тавьдаг учраас. 요나를 통해서 우리는 외쳐야 합니다. Янагоор дамжуулан одоо бид ч мөн хашгирах ёстой. 우리 있는 위치에서 외쳐야 합니다. Өөрсдийн байгаа байр суурин дээр одоо хашгирах ёстой. 그게 우리가 이 땅에 살고 있는 목표라고 생각합니다. Бидний энэ газар дээр амьдарч байгаа зорилго тэр хийж иж болох юм. 누나, Яна 일어나 가서 외쳐라. босоод очиж хашгир. 여러분도 마찬가지입니다. Тэгвэл та бүхэн ч гэсэн ялгаагүй 일어나 가서 босоод 외쳐라. очиж хашгир. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 하나님은 여러분 주변 영혼도 아끼시기 때문에 그렇습니다. Бурхан та бүхний эргэн тойронд байгаа сүнснүүдэд хүртэл санаа тавьдаг. 아셨죠? Ойлгосон биз дээ? 그럼 말씀 여기서 마치도록 하고 Өнөөдрийн үгээ энэ үрээд дуусгая. 기도하시겠습니다. Залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бэлхэмдүрэн амьд оршигч Бурхан минь баярлалаа. 누나를 통해서 하나님께서 주변에서 많은 이루어진 영혼들에게 외치게 하셨습니다. Бурхан Янагоор дамжуулан олон алдагдсан сүнснүүдэд өөрийн үгийг дамжуулан хэлүүлсэн билээ. 불순종한 요나를 포기하지 않으셨고 Дуулуургүй хандсан Янаг тэр чигт нь орхилгүйгээр 하나님과 마음이 같지 않은 요나를 끝내 사용하셔서 하나님의 뜻을 전하게 하셨습니다. Янагийн сэтгэл Бурханыхаас өөр байсан ч Бурхан дахин дуудан эргүүлж өөрийнхөө ажил ашигласан. 그 결과 님의 많은 사람들이 회개하고 하나님을 받아 믿게 되었던 것처럼 Түүний үр дүнд олон хүмүүс Бурханд итгэн хүлээж авсан шиг 우리를 사용하셔서 우리 주변 사람들에게 외치게 도와주시고 Бурхантай биднийг ашиглаж эргэн тойрны хүмүүстэй Бурханы үгийг дамжуулан хашгирахад туслаарай. 그들 또한 하나님을 믿고 회개할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Тэдгээр хүмүүс маань мөн Бурханд итгэн гимшиж чадах тусална уу? 함께 분발하는 아이들 또한 하나님을 알 수 있도록 그들에게 외칠 수 있도록 도와주시고 Хамтдаа нөхөрлөж байгаа хүүхдүүд маань ч мөн ялгаагүй Бурханыг мэдэж бид Бурханы үгийг тэдэнд дамжуулан хэлж чадах. 그들 또한 모두 하나님께 돌아올 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Мөн тэдгээр хүүхдүүд маань бүгд Бурхан өөд эргэж чадахад тусалж өгнө үү? 이 시간도 함께 해주신 것 감사를 드리며 Энэ цагт ч хамтаа байж өгсөн талархлаа. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 네, 감사합니다. Баярлалаа.